Kilai tali kisnat trekam jong ka KSU kata ka KSU Balat Border Area Circle ka KSU Lauba Border Area Circle bat ka KSU Southern Pair Circle haringkat gejeng trelang bat ka KSU Southwest Khasi Hills District menta kasni kalapan kot no ya ka signature campaign kabalayaan menta lasan banai kenti bandawa na ka sarkar jala bahkan kenti ko dan no mardor ya ka Mausen Ramsi na diblang sya ka civil subdivision Lingbagani ka signature campaign bakhadu ka KSU kalapan manapan basendan baga seng kan penjur susu yang kijingi ki halor kani ka mat jingdawa ka bagi pai ba jong kani ka than ki beladan hok banyo ya ka civil subdivision namar ba ka deiru ka Mausen Ramsi na diblong ka dei ka blong balarem tam hapo ka jela Meghalaya kaba laseng nadu kapor jong ka sarkar Assam haus nam ka kandai spa handrepuar ban kabala tamru hadu shipos nam ya ka jela Meghalaya ha ka kerta kibala ajing ran kilong usamla bonsen snaitang president KSU Balat Border Area Circle usamla Pul John Wanyang organizing secretary KSU Southwest Khasi Hills District usamla Samborlang Shabong, President KSU Lauba Border Area Circle. Na state implementation kebangila pelong hangtai hamadan malki. Nikem sampai. Habangila wan mangtai ru semala kedang bekerja kalau ban satu lane ban kerja ya piru tuwi kiparan sungsung bapentut bakajri ki ya bakajri bawa ya kasebal busan musram kampat kot kumba kihuran ba kibalale hakswa dumi ngadu ki arpo arsan snam muswa kilaki ya kena mat na kabenta ka jumuntoy ki jumbun mabalang hapo jo kadong bakathai pro away na kadang baka KSU sa sistem pat kashin ya kapor kashin ya garai bagahab baniyang ramba banam na sakmat kane kemat ni ki kambe berkut tang hapo musram kumbang la iyeng kumbang la lek sistem untuk malki hakamai kasiru Lada ka sarkar ka snap menteri nimban se berkiubang dan ekri hangtai hakmat sekretariat. Ha Rimon Garo Kio Eki Jim Kentiu Kurban Syadi Single Subdivision Hakaba Banya Nujor Bakani Kamu Semang Blok Kejangi Timpan Langien Habar Kiliang Lane Habar kita di kriteria kita mati jidan Ini alam hampalan lian Bakun juruk mengyata borok bah kamu singan blok ni kada gawe ni blok sebelah rentam apa yang kasih ke jeng apa yang jalan kala ke jeng pebeleng kan bekesar ka hadu mentah kadang siap kuman siap menti bah beleng bahkan mem aino akan solution akan gadong kathan mo salam jeng harta jubri hindi problem tam kan isu ke barang kena kadai juga kuraba kecil orang Waradai beri patrikson ulah krik ke kamai gaji. Waradai beri ubah sokhabiang kor ulah sing kon kecil. Hakui kintin dan kintin nawe ulah la settle. La settle kecil. Kebakan nutam nilai. Ya kesiap nikam. Hak sesuai kadar. Keban ai gaji sakri ya kena sifat san potam pisau apa kena gadang letai banai gaji sakri 100% tam kandai isu ke bakai kandai kaya kandai kepon babiang pelang ban kanang kia jepang ban kentia no yaka nakasiya na di blok siya ka civil subdivision nangin kran nangin nyutang kiai kijin mentoy bakiai kijinnya kiba pia kendu hakan ke puar ke buta kum ke blok bakiai kijin mentoy kiba pinyo leran kentino ya ke blok segel gejan leran dia minum lak banjir pergi pegbak susu kamai kata pergi nususong susu kamai kata dengan kata kemarin bagi Yesus kembali kedok sehmat apa kajian juga Lauba Circle ke Balat Border Circle bagi Southern Circle isim dia disenjam
Dekat-dekat berkisi Southwest Council District. Saya akan kesin jam, akan kesin sudah mentah. Dan pelang dia akan kasih signature campaign. Berapa way nak jengki ke jengki. Dan penslow siya kita lang score jong. Kasokar ke jengi. Nak bentah. Dan tentu berdang lo ia akan ka Nelson Ram CNRV Block. Siya ka civil subdivision. Hangni ngawan banding kemana kadang jong kada pasnang Nelson Ram. Nagalang juga sa sobrang sibun, nagalang juga kada pasnang sobrang sibun iapi kaki isu. Itu beralai tadi ke cycle rengkat dan kaki isu Southwest. Bahkan jukret ini kada pasnang Nelson Ram. Ini kita ibarat 7 bulan. Kita dah nak minta katong kathan ke jeni, badakalang jeni kat balahi. Ai kati keman kati kadang benda turun kat bapu kantam benda dia kemat kadang kantam kadang kan berada pun yang ni kun ke blok kemusuhan bangin ki kadang lo saya kata ke civil subdivision masih menaik ke beli itu sama pada sim saya kena ka jengkit kru dan bawah ia kena kemat ke pengurusan bahasa kepada nang mata kadang berkatahan ke jeni kadang ni rukun kedua senang rum di jauh mentatang nak ada kisah kita manusia nak boleh kisah ni lagi kisah cakap sokar hakabai dia berkata ke jinggamkan jeni ke civil subdivision dan ingin kami ke distance mengenai ke jingkai ni kesenangan sungam hangni yang menga hadu akhirnya molong kadang kumba 20 kilometer Banang ni, satu sebodar, Ninduna ya kasih 10 kilometer. Balang ingkeng sedoki penang jangka bodar ni, napoi kumba sispa 10 kilometer.